asem onipa ena ope ne ho asem abnane no a ene epe ne ho asem yenya atrase ne atrase ene ye fiada ene eja dem din eja dem asoko makache malukota ni tu na pilot na adwene nye eyewo fa na medwie edimbacho gina yie ni manfa mo wo asem a na watoto ne amayi sebe ya pray ne mebo pray ne betumatwi afa so ye mfa ho ye nya spake ya spake ye nim tu ye nim gina ye nim abenbo nti ye nya tu ni sa no a wo ye mistake a ye de bebo me kira na me kire se ya tena si fia dan unnim no afom obi unu obi ye ni ya mpacho no apacho ntew ye nya be fa vidie yi so a no ne aben no ye mmo ye nim breketwe se de asem no tie no sa na ye beka no na yakon akoye nim mesesi wo sisiri priest obi sisi wesisi ni bisa sabonsam kura ne bawu na abrabo na enye bonentia sebe tafra chenko bi ntina eye bantima me enchen ba bia konfa no che dan wo nti tomre bia ahokyere na ma sebe asuko no ma bi kire woni esese wo ye bia na ne wo jeje wo ne wo tete wo no na wo dimnikade wasema be na Sompa Asem Mpe Nipa na wo ba beto Asem Mpe Nipa ba beto me producers wa ha ye be so asem ne de akire ama ne ma akotote e de ama ye nyina asumdie abua ne ye pese ye no ma no tida bia do bi jeje wo mfa nhye mu mfa ya nko ya de ye tra so bra ne fa be da Sompa Asem Mpe Nipa be boa na ne ma akotote e de amount na yakon akoyanim ya transisi yenye ye nko a se de wonim no MCR for boy abrabode en kakra isi azuke no nko na wo dem o ojinjim bibia so bibia be ko kama na se bibia wo ne bre se do senkafo kan azuka nyame nhira no nhye wo de no mo ahode ne koso ne Sompa nya aduma nko akire awrade nya wo sa afeso konkran ho nso so a mo chichim fidie ne funuma no omso bo aduma okro be jesi simprimu no mo bo aduma pa mo chichim fidie ne funuma me ko TV so ama niema ekotote edemaye ubo wura fie ha ya tena si ibenya bi aka producers no omo bo aduma pa executive producer eyam kwanta bisa Isaac osi nyina kwanta so ntwe omani nenso abrabom ye de ne ho an ye gina saa ena kokosachi frecha enso bo executive achiri doma frecha nso so osi wonde ompe ne ho asem ntindade sumuna so no didio nya wato akone nti eno no de kokoto enye yi fi so otokone no kofaye onso bo dwumadi na chiri doma wonde ban out dia yem kwa bonten ko famala dia ene odresi a Iraq bi entokwasi ekura mfa ne ho na ne ma bokotu num se ne wokọ akon no eze ne ma ekotote edema ye fie ha je fie ha lo enya asem ketu akura abua bi dia chenchina ko ka kira so kwase ne tini ho apa wayo wa kwa kankan wanu masem bon mbapati asana ne motato pa nti ebusia national anthem ye to na mo na sorry na basa di asem ne tie bia ye beka oti ase se o cassette ya no a o se abua bi dia chenchina we se wo ka kire me aso kwase mitini ho apa ese a chenchina nso tini ho pa bia nchen no no wo ka kire aso kwasa e wi ase ye ko akoyanim ene ye fiada e governor chinkofo yi o mamu enne ame ne wo kasa ya yegusu a ye kasa yi ne da china makonta ye na yie e wokumase ahafumem airport ene yesie makonta enti ene fiada ye yi no enche no wotwe ho no dampemu a o master TCC ne ho ne ade a makonta friend you o mem airport wanya ne ba bi ko Mr. Panyini pa Miss Mesuaba Panyini adwaje Mesu adwaje ne ba Panyini ni kunu wanya ne ba bi ko aje se na ni da kokko mu pa na wo fa na medisi asa no makonta no ne me kapa friend yiwo onsura de entina me penase mo wa kokoduro yiwo nyame pa edachina mem airport yakopene kura be ntine yiwo dampam kese pa azuga ya no aya aduma na ma wate makonta de ya na ya bibie wo ho dia konta nyame mfa wo kransie ye na mi sister so friend na pedipe apepedipe sister penzo so nchechire ne wure ekunwo ya we go basa na nkura ne hwa ye den nanso abusuan ye wo ho wani se nyame adum nchirima no opagya ye ndi ebeso ye wo fa asifom na yetimi akoyanim azuka maame de nya nuru so na amenya ne pedeko azuka wo de fo no no hye achiri wate maame de ye be kokura na afi ya ye no correct na bibia akotote dia maye enti na yatena se no na yatena se culture center kofu osu ena metofa ho kofu yi amu we mema kwabana ne fo omo maame je omo hokọ omo papa no meje omo hokọ adete asem no
ahomete pa ne senti ene yekoso aka se ya mo nkyekere mo ho re mo fa metamochi bibia mu no bia me 90 min ko nyina but yesunsum tamochi a Sompa Asem Mpe Nipa fo nyina ye tamochi a bia mpe na de hye kora be ye na fe ye mfa futuom se ye ne da ho ya anke be de ye nya ne sa na mo ama ye nyina ye enko ye nim ne oba ne no so aba ene asem no ano edene papa nkofo din nkofo kawo nkofo bon nkofo po nkofo chim nkofo nsa guomachi uko police station so yesi police for 9 ka jese ayensem bebre ne no nkomo ayebedi no ahomete na areho nso yebeba awuram na yedi nkomo no se de yese na niema akotote de ama ajamono mpacho bibia aboko de kwa ku bibia aboko tifo na ero mo ti se de na wo kan checho bibiara na ife de Wana uka say aye video we dey me say ogumi ya nka so mo mi mo bia hu ni asi ayi bro no me say ade hye ye nwe ka ho friend pa adwon na me ya adoma ochina ene ye de ne tompam e wo dwaso Roma parish hall enya asem ketua to ochina no pa ko na untimi nya adwuma ho na nkwanko ye dai nko ye yi ne mum mfo do so ayi ni nyina to ochina ene ye de pa adwon e tompam ti ebesre ya yago ya padjon mame ene ye ne enwa kwaku egan ene ne sister Joyce onzu fi US aba ene dwaso emma ne enwa no mo wa de she nyina ye ma nyina ho yakọ to china enya asem keto akra e wo dwaso asante ache e china be ko okuru o china be ko michi o okuru na da chopra asem ne ma abenya o tako o metako se ba bia ye wo wa o mame ne o papa etete wo de ena won so nkora ni me nkura ni mu so ukuro mu nkura ni mu so nkura ni mu dia na se pagni ni nkura ni mu a usifrika ma o bag se kuta wa na o de ba na ukuro mu nkura ni mu dia usifrika ma ni abeje o bag minim kwanta bisa wo se minim me se ne kuro ke fi na kuro wa ukuro mu nkura ni obi anu frikuro mu hwema nkura mu hwema nkura mu to cha nyame adoma ye ni dakoko nya afi no akuro na se ni kwa atu nya no ba bi ko nya ni ba bi ko ma me sanity enti kwagu yemfasi na yenhwe atiefo ne yarefo mo hwe enya asem ketua kura na wo ka bibi asema na wo ka se amanfo de amanfo ka na ko police station se na ka aku eno na nipa ko di ewu no na ne beba ho to da mamfansi na yenhwe futu ne yenko se na Friday bibi abetima se yesa amanfo mo hwe se bibi esi o mo fanche because ye no mu dinkra weekend nyankopon ho ye wodi efidwada aba besi ifiada yi nti yenka ba ifo bi asem ye ne ba ifo bi nhia yi ye ne dua bi aye dua bi ana homa bi enka hye wa kunyame ne de ne ye ne yenko ye ne mo yenko kwaku ya kodia na ebe ya futu sem no so ba before then no ra ya se Ghana nya 68 years nti ya Ghana wa boblani mudie no ho ya na 6 match no mo ko no ma so eze ya tete no ma so first pa so re a friend say do 6 matcha na ahomeka ba say na kwa say Ghana kwa nipa bebre mfa Ghana ho biem because nipa bebre afa adwen di mu bi samfo ko mo de including no di mu bi samfo ko mo de including no ye chenche no wifo nyina timbo mo etimi ba mo de ye chenche no wifo nyina timbo mo etimi ba mo de chenche no me amikro mu gaso ni e won kofo mo ye chenche no mo nkraman o mo ba mo no mo nkama no kusie ka ho o mo je kusie na ga ye on de gune so na za efe na 6 match de wagumbusa se wa o hweme ne wa utie me ne ye ne tede mo ene 6 match hu ni sa nipa ni asumdue eno me dane ya nhwe ya so me ye be 5 years e de ya ni mu kwa no Ghana de ye pese hu ni nei ye hu ni sa biem sa hu ni nei ye hu ni sa biem sa ho kwago be kakra no obi be bo dawuro ye kwago be kakra no obi be bo dawuro ye bibi se o campaign wan obi ampie ma obi ko atim de sora match de bo ana bucket bi ko si wo nye obi o me kura me ye bi sa hana me die pentama to awi hana me die enne de ne yehu kwago ne ye to aba obi timi ko onu fufu di wie ne wada ebe bo 5 na no aso bi ko obi di onipa bi ya ne ti kura na tam ko kura on ko bi on ko bi eno me dane eno ti na de bia ye kase ye mpanimfo de yehu ne 6 match ne sa yes ya Ghana di etimpese mbusa se wo mo anka se ye o mo fe party mienu ye yo mo fe
enyo mo fe na anu ya yesi anu ya mfa no ma bi compare ba betimi do na anu ya Burkina small boy yi ba yi awo se wo kire no ma bi Burkina president ya wo be sisi awo se wo kire no ma bi yesi oni ni kuro mo e wo ya mani pa bebre sua no ma bi wo so ye minister wo ye ho akora na me se wo ka na wisu no enkogya baabi nkobubu petrol bia ne ade ne da kam ne agu dabi chao kam na ye nya adwuma sika ne de beto petrol ne sa no ma no ye de be ye fuo enne Burkina enoma sesa so enti saa so na Donald Trump na no ma o ye se o peso ye ni kuro ye enoma sesa nte ba kaka no saa time ne ade obi ko gina wo akodada obi wo ba mo betutuma me meye o sei wo ba meye me ba meye o sei no eye na da manfo hu enti de ehu ni ne ya yesi enkoye obi ade bedu mre bi no ye bese hu ni mo wo ba be ka se ma che obi onfi because ni ba no wankwa woni di ye te ai sebe mpre nya pressure foster ne mpanifo ene ga na koye na ebi udi aso na sa odi e be se akwotra rally ase ana wo kwa kwese akwotra ba bia e be kaka kwa nyame apata ka me se sa ayi efense one night ground obi enkobi abaka ko bi enkobi wo show dem no bompa ye na wo ko baby ada lockdown ba ye amanfo bebre show me dem bompa ye still nyame enti eti kwaku ye wono ma bebre wo na say yes na mo se Ghana edi no enye no na hia edi na Ghana edi say no emfa so papa ben me no bi na me bo ye se Ghana nya fa hodie me na no na metena ase dwunu ma me hu se abrofo na ye free o mo nsem mfa hodie na o mo ka e na o mo ka go man ye wo fa hodie a ye nsu ani aye ko se ye wo fa hodie ni o man ye fa hodie obi awie university 5 years no nya adwuma nya ye wo fa hodie ni o man ye obi akọ nursing school awie up to na ye post student o fa hodie na fa hodie na ne say ene de no o mo do mo nkyere ase se fa hodie this is ye mo channel so no mo nkyere se fa hodie ne dey because ya fa hodie no sisi ete ai kwaku nkadi ye nwini kwase ye hu die enti ne ete Ghana mamu ha ye dum light ya na ewura de ye sa na ntontom we ye so a ne ye sa bo se e krokro wo mo up to na ye dum ansa na me da esumu ma de echen kwaku di fa hodie ne de o mo ncheche enti problem be ne ntimi solve unim Ghana problem aye wo no problem ne say ye ka say independent day nya fa hodie ye nyina yakobi but ye musamba ni fo no question say dia ho fa hodie ne ye no mo ntu ye ana ye nya fa hodie bia fa hodie na kwanya one side eti me minum sa broni sam ne afiri asa afiri ba se se minum me no fa hodie no ye nka ho because ya maka kuro bia na nipa o maso ye hyedo so che o ye rich no sa kwere nya fa hodie asam kwa kudi pe hu amane up to no man ye timu ye adwuma na boso me so ye nduaka dabi untimi so ngoka nje untimi so ngoka nyame apata bia boso me so na nduaka na nipa ne boafu so ti ase ba so mpa de nya njanka wrade edura na dem edura na dem na mmom ye ka hwe o ma ye nya fa hodie kwa koi me so mo me adwuma o so me wo kwa kwaku ka e be fo ba tax de na izo no wa o ye na adwuma no mu so ye nipa o ma ye fa hodie obi sa obi at school na wate na enna wo bako school ba every time won si from na ne hu fifire ya pack o mo se sardine school enkura no ya ko bremu ama ya ma ya wo mo to nga esu e kwa ho kirem ye tibi packing kura wo school bus enkura be si from no na o mo hu fifire fa ho de be ni obi ancheke hwe obi ba wo se ma beti school na wo beti ye ni mo obi a wo kobusa ne se o class ye say ye nkore school environment wo 0551931930 0551931930 o so beti ma wudam ye wo fa ho de Ghana ye wo fa ho de na ye wo fa ho de kura na ye wo no kwaku ye di nko no mo bo wudam 0551931930 0551931930 sana 0548931930 obetuma bawudam kwakuma dinu fa wode no nura mantimana me de ade ye koso amisiemu ade nyame ampata na kwaku obi anya sika mfa mi adwuma amo amaye bia o fa wode ne sai o man ya wo obi sika o man ya wo obi park so nipa nyina hu nanim up to date ye hunu ne pa fall back na ire na ese ni girlfriend ya si akwache o man ya MP mu a ote akona so obi awura ni fi akọwo ne sekan up to na ye hunu nipa o musuma asa nipa dabi akwezu bobodi wa na me na ebo mi nyanke meche me ani aza agro hello alright hello yes sir bani we ma waju ya ku ni o ma ka wa kaka pa na ya tani na wo yire ho me ka te house tra yire ho bibia boko de tra wo yire ho
We ba to Ghana ntie ye fa hodie na fa hodie be kra na ye wo no. Ghana ye wo fa hodie na fa hodie be kra na Ghana ye wo no. Fa hodie ni dia e se me ka ka wo yere ho ko ba bia. Na wo yere ho en ko je bi se wa bonte. No ma me na ka wo bi transfer bu bi je bi transfer. Sa. Ni dia he. O ma na ye basa. E ti na me ka ni se wu na je ko tempo a. Na wo yere ho ye do ma. Ni di. Ni di pe ni ko ni na ji bi na Ghana ye pe ni be bia ye pe ni nya ko ko. Na me mo le ma ta wa. Nya me nka wo so ho pa. O si ye friend tena wo yere ho. Hello. Good evening. Good evening, sir. I'm a pastor. Meet you. Mami, ya Sompa, you Sompa FMC for you now. I'm a topic in our more Canadian, you mean, Siram. I expect you to be good news here. You can put some pot to your companion and say, it's not number one, young people, and it's your. If I were to enter the mission, if a man could go get my possible in the bra, you just possibly connect. Hello. 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 Yes, sir. About your dinner, baby, I can say. Hello. We the massive and a church farm of the man. No more come for Burkina. Now, the second call baby, a coffer buyer. Okay. But we see a Burkina buying a set of war. I was too to get the food, 3 for a deco. Now, to my party, a person is a move for Panuka. We have found us into my party. Yes, small boy, or battle of Baba. Yeah. A man, I will know. A man for my and at the same time, a boy, I don't do an channel. A boy at everyone. But I yet to a payer, you did a crown when you could begin. It's a man of money, a man of money. It is not the government. A penny, the other Marcinoma, more church the public. Yami Shao Pan, so no, I didn't. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Boma. Ya no apeja woni kakra mai wa mpacho. I'm from George, the Coast. Okay, wa dwenchire. Matna Cote d'Ivoire kakra. Okay. Then I'm from Mutini. Then I'm from Mutini. Because logistics are a war agriculture. Then I'm from Mutini. One. And the African man is for her to be a day. Then I'm from Mutini. Yami Shao Pa. Onzo adwenche no Ghana yeda so wo fa ahudi. Hello. 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 Yes, sir. I'm going to Abronya bibi aboko de. Ewadi mo na mo so e. Ewadi aya de dodo. Abronya na fa ahudi yeda so wo bi na hemfa kura. Mo ko fa chi mo da sele. Okay. Mo mo